pathian in mi pa ama cho chu tha atilawa ama ran pui tu ako pui om mi ka siam sa te ang pahini ti sa pung khat ani tong ti lo sei tong khan kanal pa isyo Krista ko in kana ko in nei na mal asoma oi na ti pung ta ang khan he in nei na po hi lal pa hiat pui na noi nge ya lo ni sela lal pa isyon mal som sela cho wangi in nei na hi fel lo ta ti lo nun ta ka to in pathian sa takin kan ti tu ani le Inneih thu sam chung in a te piang te lo ding ila tha nge ni point ka soi do na ni kai zo Dinsanga hian nang Lalnunkimi dam chu ma kan pui tan lan pa I syo ming kan nei ta che ani ti pathian le ko hano te ka ti re ang zo Dinsanga hi dam chu ma ko pasalatan lal pa isyo ming kan nei ta che ani ti pathian le ko hano te ka ti re buntin na ni to na ni Lalnunkimi kanu puitan dal pa isyo ming kanei ta che ani ti reng lan he zum gun hi dal pa isyo ming aboi ti ni che Guna chuan nu pa khata turin in lo in nei ta pathian in azong to chu mi hing in ten su se mi pui la mi chung ule lu pa thok khat te song vai sak na nei do na ni lal pa kan pathian ni ko mai tu nu nau te unau pa zo Dinsanga le Lalnunkimi te kon pui mar veng biak ina nang ma mingin alawin kusui ta he ni kusui na hinang in lalpa min riat pui laman min som sa kanse fanule fa pa te pe in ilaw lakal mai lo ani chuan tar kun khu bia lalpa dam chung huna in mangai taka om dun turin nang in man han som when a local home ko kan ho te ko hiat pui tu satya mai ni lova hiat pui tu rin om kan ni thena tu rin kan zawai kan he na tu an soi se nali sui ne dai ko mai mal som na karo ti de amen kona chuan ming Inneih na buat ming je ne coi sáng này anh chuyện tại hi una pa
zoram mona le lebek ram thiang himite anni certificate lana nei dona ni tragan certificate hi an chiaranga ale lam le lama hian enjeka le lam pakati sa trong ania mizo trong khethiam lo kan om karing lawa mizo trong lam chau hi kan chiar mai nge United Pentecostal Church of Mizoram General Headquarters Aizol Mizoram Inneih certificate Mizo Inneih Inchelle Rolo na dan Sanghi Song Pali Angin Hei Hian Una pa zo Dinsanga apa zon zo nun tuanga kon pui le Lalnunkimi apa Alaramoya Ainon Aizol Tetu kau randa angin lalpa le aku rante maa lalpa Yesus Kristus mingin aninei Inneih ni Desember ni som pasari sang ni som ni panga Inneih namun kon pui marveng getin Inneih tirtu Reverend Peter in oma pahni ani to lawa ti sapung khat ani to so ani chuti chuan pathianin azom to chu meeting in su se marka bunso sariat tangkwa registration number le Inneih ni te le Inneih tu Inneih ti tu signature te omani tuna chuan Ramadan puin min palsa ang le kobran dan puin thunei na min pe angin kanunaw te zodin sang le Lalnunkimi te chu nupa umkhat anita ti kau ran hau ma lalpa Yesus mingin kapuanga tisa le sarawa lalpan tam takin mal somro se amen chuan engemo mo pa chung te mo lu chung te mo ti lam soi tur ka chu ka zon reception ti lama khan a veka kan hong zau to lo mai nga Sekta kan kasansa oma hemi program kha Inneih thara dan tur te po ta khan om ka wangi da ten kan siam to lo wanga am takin an siam chiama pun du bri chi ni ti lo tu ni kan ti ni kan to ri cho ni chuan o pathian ngal berini kan rilrum in entry engkim kan ro thinang mai ni horeng thinani ni heng chu kan mu thi kan mu to thinani alpa amu hi ngai lo wa nang ma imu hi ngai lo ve ke ma ni min veng thin rilru khat ni sia mang che lalpa Yesu wangin i thu thui om kan du e i thu nun nani cho wangin min thei hilang che ni lovin min thering ang che nang ma mi te kan ni ti la sa in kan kho kan ki tanga chumi zo chuan Reverend Rokuma General Treasurer Mizoram UPC mal som trong tai nei in kan kho min ti nanga chumi zo chuan mo pa le mo nu mo chen te ne mo te an so ma sa ber anga mo chen ten nunga an zinga an so ma chu mi pui a fodri turani ti kha ana sai bok ni sela eng Inneih na zon reception vel chung chang kha chu reception a wan to tu aniang le na san sa om kha kan sa vai ding lalpa ko na choi moi lan lo sang le
thara tin pol om bila lokal khop te ne again kal pa ke ne sulal pa su pisa wa thari ti pul hom zel wa se amen e poi thuri ila